bosumi bia me di fufu ba ko ana benku mi kwa fufu na me pa na me di benku na me pa na me di because only time ana uniska ska no so ko so ko pe nti fufu no ne bo edin 40 dirham 50 dirham all the bag and ska almost be say 50 and be 100 and something nti nana aduane ne de umpo ubedi ana ubeduru so a ubeduru a jesa wo ye de wo aduru jesa wo sa obesa ebi na wakoye a wakafi no me tell na aduru a wonye 50 dirham ya 211 as it is kind of 2.1 udi fufu ba ko Dubai ha this is no probably we be na you know be you multiply 2 million times busumi o say 600 Ghana sikeno nti se ukoto atare na se obi unim kana se obi timi aka na wodi a eno na obeye eni kwan se de bia akodi fufu de bia akodi na me nso de no kro nyame na me aduane me step man na me na net na enti no aduane de de bia me aduane se ho no so no ye wo mo bi wo ho akwa so wo pe mankani wo pe eye bode wo pe se wo African markets products ni bia wo ba yesa ne bo na edin omo bank na edi me wo fufu a omo bank na omo de desert adua no ana mudi nana na mintani ata na mi dini kase okay can't I said the geno benku na I said benku pepe to dan so a minya mole ne bo edin ti ko to mole be 100 dirham mole be Ghana mole ya o fi anum na eko moria ewo yi ugode dwom ha yemfa nya bi ne ha eto 5 cities ni 10 cities ne bo edin o ko Dubai ne bo edin ntumi nto more ntumi nto na no kra no mo de ba hono no mo sera nyi papa se ye ha de no je Ghana fo na ne to mayin aha de na na eba na nya papa te se ha de na wa ha me nya sure say me kra ya na sometimes bisa mo senti we fi Africa na eba adenti de na ya na difference said an difference no hu Ghana de ne nkate kra no nkate ne mo ya de ka e de ye ntinkwan no kra no so ne so nya papa na ya kodi ni ama o urade now so de wa ha so ye mpa ba wo sia ko nyameti ase now by wasa me ye mu do de dada me ba last year o awo sa me feel last year me mu na me san ko ina ma be na ono afi no aba ba fresh obre wa yo jare sa be na otwini edro ye mi che no wanye no no ko ye fufuro oh